yamaze imyaka isaga 20 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga. Yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatanu kwa 2020 hafi y'umujyi wa Paris mu Bufaransa. Akekwaho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ariko ibyaha ariko byose yabyise ibinyoma. Urubanza rwe mu mizi rwatangiye mu kwezi kwa 9 kwa 2022. Muri uku kwezi kwa gatatu kwa 2023, inzobere zavuze ko ubuzima bwe butameze neza. Inyandiko y'urukiko igaragaza ko afite imyaka 88. Reka tuganire kuri Kabuga Felicien wasubikiwe iburanishwa kugeza ku gihe kitazwi. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Muri uku kwezi kwa gatatu kwa 2023 nibwo hatangajwe raporo ku buzima bwa Kabuga Felicien yakozwe n'inzobere mu buzima bwo mu mutwe. Izo nzobere ni Professor Henry Kennedy, Professor Gillian Mezi na Professor Patrick Cross. Binyuze muri iyo raporo, izo nzobere zavuze ko ubuzima bwa Kabuga butatuma ashobora kwitabira urubanza rwe mu buryo bukwiye nk'uko byakunze kugarukwaho mu rukiko. Maze tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu, urugereko rw'I mu Buholandi ruhagarika kumva ibimenyetso bishya mu rubanza rwe. Kuri uyu wa kane tariki 30 z'ukwa gatatu 2023, nibwo iburanisha mu rubanza Kabuga Felicien yaregwamo ryasubukuwe, rirangwa no kumva uruhande rw'ubwunganizi bwe n'urw'ubushinjacyaha kuri raporo y'izo nzobere zigenga. Izo nzobere zagiye zisimburana mu kwitaba urukiko zibazwa n'ubwunganizi, ubushinjacyaha n'abacamanza kuri iyo raporo. Kuri uyu wa kane, ubwunganizi bwa Kabuga Felicien n'ubushinjacyaha bahawe ijambo. Maître Emmanuel Altit wunganira Kabuga Felicien yasobanuriye urukiko ko inzobere zose zagaragaje mu buryo bwumvikana kandi buhuriweho ko Kabuga Felicien adashobora kuburanishwa. Anavuga ko nta bundi buryo bushoboka ku rukiko butari ugutangaza ko Kabuga adashoboye kuburanishwa. Umwunganizi wa Kabuga yatanze ingero zirimo kuba Professor Mezi yarabwiye urukiko ko Kabuga Felicien adafite ubushobozi bwo gusobanukirwa amakuru y'urusobe kubera kwibagirwa cyane ku rwego rwo hejuru. Nubwo mu isuzuma Kabuga Felicien yakorewe yashoboye guhitamo icyo yifuza hagati ya pome n'umuneke ku ifunguro rye rya mu gitondo, izo nzobere zivuga ko bidasobanuye ko afite ubushobozi bwo gutanga igisubizo nyacyo kijyanye n'ibintu biriho nk'uko Professor Mezi yabivuze, ari naho ubwunganizi bwe bwahereye busaba ko iburanishwa rihagarara. Umwunganizi wa Kabuga Felicien yanavuze ko ubwo Professor Mezi yari mu rukiko yavuze ko iyo ubajije Kabuga ibyavugiwe mu rukiko uwo munsi usanga nta na kimwe yibuka. Kuri iyi ngingo, umucamanza ukuriye iburanisha Ian Bonomi yabwiye Maître Altit ko ubwunganizi n'ubushinjacyaha bashobora kuganira ku buryo bwo gukemura icyo kibazo, ariko Maître Altit asubiza ko ibyo byaganiriweho mu rukiko ko nta buryo bundi bushoboka kuri ubu bitewe n'uko Kabuga atagishoboye gukurikira iburanisha mu buryo bukwiye. Maître Altit wunganira Kabuga Felicien yabwiwe n'umucamanza Bonomi ko yakiriye ibitekerezo bye, ariko anamubwira ko akwiye kureba mu buryo bwagutse ku by'amasezerano y'umuryango w'abibumbye ateganya ku bijyanye n'iburanishwa ry'abafite ubumuga. Nubwo bimeze gutya ariko, umushinjacyaha Rupert Alderkin yasabye urukiko gushyira mu gaciro mbere yo gufata icyemezo kugikurikiraho muri uru rubanza. Abwira urukiko ko ibimenyetso rufite bidahagije mu kwemeza ko Kabuga adashobora kuburanishwa. Yavuze ko raporo y'inzobere idakwiye gushingirwaho yonyine n'urukiko mu gufata icyemezo, ashimangira ko ariyo kwitondera kuko hari ingingo idatangaho ibisubizo ku buryo abona hakwiye gufatwa icyemezo cyo mu rwego rw'ubucamanza. Mu byo ashingiraho asaba urukiko gushishoza harimo kuba Professor Cross yaremereye urukiko ko Professor Mezi yigeze gusuzuma Kabuga mu buryo bw'iyakure yifashishije amashusho. Ubu buryo bw'iyakure bukaba bushobora gutuma umuntu atabona amakuru nyayo ku muntu ari gusuzuma, ugereranyije no kwihurira n'uwo muntu imbonankubone mu gihe umusuzuma. Gusa ariko Professor Mezi yabwiye urukiko ko we na bagenzi be bakoranye nk'ikipe, ku buryo nubwo yabajije Kabuga yifashishije ikoranabuhanga bitaba impamvu yo gushidikanya ku makuru yabonye, kuko bagenzi be bakoranye kuri iyo raporo bo bahuye na Kabuga imbonankubone, ndetse Professor Mezi anongeraho ko nawe hari ubwo yasuzumye Kabuga bari kumwe imbonankubone. Umushinjacyaha Alderkin yasobanuriye urukiko ko inzobere zakoze kuri iyo raporo zishyizemo ko ibivugirwa mu rukiko ari ibintu bidasanzwe, yibutsa ko ibyo Kabuga asabwa kwisobanuraho ari ibyaha akekwaho birimo uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, imikoranire ye na radiyo Rutwitsi ya RTLM ndetse n'interahamwe. Uyu mushinjacyaha yasabye ko urubanza rukomeza kugira ngo ubutabera butangwe, ariko hanubahirizwa uburenganzira bwa Kabuga Felicien.
Iburanisha ryabaye Kabuga Felicien yakurikiye yicaye kuri gereza y'urukiko. Umucamanza Bonomi yabajije Maître Artite umwunganira mu mategeko niba Kabuga ari kubumva, amusubiza mu buryo buteruye avuga ko abumva, ariko ko gusobanukirwa n'ibivugirwa mu rukiko kuri Kabuga Felicien ari ikindi gikwiye kwitabwaho. Umucamanza Bonomi yavuze ko urukiko rusubitswe kugeza igihe kitazwi. Urukiko rukazatangaza umwanzuro kuri iyo raporo mu mpera y'ukwezi kwa 4 cyangwa kwa 5. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Dusubire mu biganiro byacu bitaha.